Fiti ni asese ni din ene your friend say mechanic. Za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Too much GH and no area edrin semunya bana na ama owusu me did the latest trends issues are air customer ebe somo sinamo so bubehu de air cut ne de eba na celebrity ba ko Ghana ha te say no ho fan shedam pen wasemo baba kwa no ko osay TV presenter meka wo ba Seligali ni din eno no na me wasem na making na Seligali ni kunu awaware no Big J Cartel waka prayer group no prayer tiatia was that group no na nkofo me anyway Seligali ene prayer tiatia no since 2015 na nyame yo madom ebie kwan mo mutimi ware fefefe a very beautiful ceremony emu na since then I say Ghana for edi woman ni edi wo ba Seligali ni echi te so mo de ni edi ni yefu echi ya so mete se say akole suo ni fie say o we ni me ba na wa posting just ani e kan wa sem no bi o say ukunu o say oyere o say ansem ni bi na Ghana for twe nim so wo mo be hu bi that so since 2015 akwa say sa insem no bi no ebombom ba efi eye ne nafa eho eda na we na ase Ghana for any pressure especially the fans and the followers no one more pressure to abayo say one ka bibi DNT and ono kunu Martina say from 2015 be see ene aklaba kupo esu emba so ewo mu fie aden klana ekoso sa na Seligali watena wa chama te say wo ha bibi ekono so wa address Ghana for no put one in their place one ma ha na amate so wa ha adwenjua ekoso na babo mu campo na akodane adefofro de amano Nanti to put a stop to the rumor NSM keka at bagana first one but some that two man no mo twene nsem tria part say where the chin is fa ha no where dia fa ha say no and no enema Seligali about ataka say since 2015 na wari ni kunu boye de esefata bia so betimi aye ese wo benya ba woni ni kunu wo ma setile mu e wo mfie ho wo ma wari efefe mo wari mu benya ba that so ni niemu no wo ba no emma ye na no nkyere say oye barren and I say dear bibisa san nkofo etage oba ye bibiri memu ye tage ma wo mo wo aware like this o ma ware acha mo wo da no na wono de nani edaso a ewurade mu se ne bre eso pa dia wo de ne ba ebe ma no nti oni pressure bia mu nti magana fokra enyo madwen se won betete no ne kunu pot ne nchen a won na ware ene ne tifie mpo no wo ma ne pressure na wo abonten a wo ntia 10 pesos mpo e wo na ware mu no wo ba ma ne pressure na working can in seven say ena what they to just say for now what I can do is to believe in God and hope that my maker will make a way for me because I have done everything humanly possible to have a child. I cannot kill myself because I don't have a child. God knows why it is so. And when you say ya no can only tietie mu, wo say hey, Ghana foi munja me kro na minya so endwen. Mint me enku me ho. Esan se mi ni benti. Ewiase nyo bia nyo ba bia na ebo ne ba ewiase otimi be wo ye. Na awo so endefine wo. Won't me ka say owu na wo ye special, owu na wo ye nipa sin obi, owu na wo ye oba. Emma bi wo wiase omo ba ye omo wuku a wo ma woda na so no mo ye ma wo mo di o ma sede so se ma wo bi enyo mu asem anka wo kwa brochemem kra de nke time ho emma wo ho pa wo mo we ma o ma kata po no ma ka che omo kra so mo bezo mba wo no eye normal enu ti wo bi ntimi fa pressure emfi abonte emma ni fie te se emma na de so emfi abonte se wo nwo ye nti nikunu ne te no otenase nikunu ne te no wodo no omfa na chimpoda wa che ne se wodo no enunti oma wobi enye na bonti sini enfa no wonsem emeye ensem keka bebrete se ema ne nyo how ema no so emba no so nti na asem ode to oni tietia kura enokan say the man I am married to is not complaining. So why should Ghanaians worry about it? We understand each other perfectly, and that is what matters. He loves me and I love him equally. It is the understanding and respect
I respect him and he respects me as well. More so, I love him very much and he loves me as well. And that is what I believe keeps us going. Every celebrity can make their marriage work when they work at it. And into what channel they say what your celebrity, say ni in that bedroom, say the pictures that bontinti and no magana for right to say woman no ebe to ninsem and anararia ensem ni kuno busa for etina say ni kunu akasa mu etina say nintimo bia emfa no adosua embre no na wonim say ye bibi man mu especially ye Ghana ye ha say de ye culture no wo ba ekwa ware a nipa dodo na ebusua o say abonte so fo no obi eni de chesi mu hwe say da benda na aware no ma ware no eso aba ebeba abonte na most of times no eso aba ye bibi man mu no ewo ya dwum eye nkwala emma na eno na amagana for just say wo ma twe seligali ni kunu priority an husem tintin a wo mo twum se wo be ya won eno wo man pressure no eno de bibi man mu agin concept eno no na so oba na be cho na adwen wo se ono de wo hu ni say pressure na gana for de man na hu hia because onu no tinija ho eno hu ni se na hyehye ni kunu ote no ho no wo man pressure ye wo bia ate ase e wo na busuamu wo bia atwe iwade ni so no so atwe iwade ni mtu nyame a wo maba no se du no breast obeba ne ba enye gana for ema ne pressure amana koku no ho anasa ye bibi kra ense fata esign pressure wo made ema no enti na wo de nsem we atudwa na gana for ka se jai en kasakra en se ka woni hwe kakra en se ka wo ba bedwem en kasa asemwe ye bisa na woni anu yi papa bia en fatakra se wo ba bedwem abeka sa nsemwe wonwo ya Ghana ha ye bibi memu wonwo ya waware na wonwo ya kwa de nsema ehuhia ye bebisa se de na yakoso se wukuru na ya wi o se wo na wo ya wi o ye pesi ye hu already na mu ye celebrities mu na mama kwan de mo ba abatu social media se mu fia mu tim mu ka sa mu ride mu bia da social media mu na mama kwan se mu nyama bia emba pefemu and bia yakoso bia na ye pesi ye hu enu nti ne ye bisa enu nti se wo ni hweka wo ni hu mu aye na na se wo gidie kra ne se na wo kire mu kra pa na hu nya po se ba ba kire mu ache Ghana for because wo pa che se yen asem hu nya wo enu nti na se ka wo be kire mu kra entre wa kan ku ade wa ma ye kwan se ye so ye fa ya dwen kire enka ho enfa ma wo ebi so se da bi Ghana for ebi wo ha ye mbe ye wase ye nya nti ase ye nya tema emma eye celebrities for you eye de a wo ye nipa e te se ya se na wo so anka wo we regular human being wo kwa wabere mu na wo we na obi e kan wasem be ye wo ya no saa so no mo so me nipa moja eno mu saa e na wo kom atem saa e be ye wo ya ayebia no already no crampo wo to wankasa wo to wa we asekra 1 year 2 year wo ye no crampo no e ya dwendwen e ya de so kese ma na wo be fufuro to be fi abonte so abe kan tem e ya akyerew no e be ba wa ya o te se wo ya wa wo ti wo mu kwa na emu ayedru eni te be ya Ghana for ye njai sest by no kwa no ye ya abro so ye delay se delay o ti wo ha won ware en wo bai de bia da na Ghana for atwe ma no edisi no so e na da be na ba we sest by de enye fatakra enfata baku se enye suban pap esan se wo bi a wo ne ya fa yare ensiri nipa wo bi o wo ne how mo how no okomu no ye fa enya ade ere esere because or how they will sign etumuti obi a se wo na wetime ware ana wo ba empa che se we better off than wo do ware a on mo ba ana se do on ware empo obi a ene ne hyebre obi ene ne kwan yakopon a wo te soro we susu e de ama no nti wo ni wo kwan se wo bebe mu ade nsema ye ya aka kire wo bi esan se wo ye celebrity enti na wo nya wo kwan ene ne kasa wo social media pages enti na wo kan semfo e da chente be ya Ghana yen so e wo ho yen twa so kra sa ensem ye ka kire emma wo mo wo ye wo mo ware ye no yen jai any societal pressure ye de to nkofo sa so no yen jai na eto entwa na seligali ni simo de betu dwane Ghana fo bi atro omadwen e wo ha mede e betu dwa ama etie for mo so mahu bi we fi Taylor will say, my dear, don't give up only. God gives a child. God gives children, and God will definitely give you a child as you believe in him. Amen. Or no so empire and atai seligali ninsem no echi. We so eframe. Ivy or say, my sister, this is a country where Satan has his head office, but we fool ourselves with Christianity. A good Christian does not embarrass his or her neighbor with such utterances. But here, when they are perpetrating this type of wickedness, they forget their Christianity titles. Here is where people drink power for one's headache. What did my groundnut hear? Give the answer and also.
Baby, take courage. At the right time, the Creator will put a song in your mouth. I believe in Him. Or say, Ghana ha ebi remember do see a Christopher ya dabi e kato ya no so see a Christopher mine Ghana for no. Ebi wo mu a wo me ye mu nsam akasa wo mu ti ye ntem a chese odu se wo bi asema ba mo twe won sere ne abasade a wo mu refi o mu titles o mu o Christopher mu na fen ye be twe won nsam to table so ne etwitwa na half no bi atam bi are McBrown yo eye giti anti nsam ben e no mante e wo Ghana ha ano ya nsem ben na Ghana for anka chom na so ni emu no wo mu di nkunim e wo wiye se na Yakopon eti wo mu su fri o ye mo ade so ade o makon aso ade e de mo mo no san so na wo so obeti onti enfi wo mo krampo mba bedwom emeyi nsem kra ano e mo mo kwan kra enyawo enyawo we so e de wo de atudwa enonom ma menkan eye mienu aka wo menum we fi Benedicta no say don't give up there, it's not too late. We so free. ACN no say Mrs. Prayer, keep having faith in God. He will surprise you one day. And please don't think about replying people. They are only here to listen to your words and use it against you. We so free. At the G was saying, wow, my dear, I guess you have not tried Super Life stem cell product. Get in touch and you will hear the cry of children in your house. I bet you they will recommend the product at the amount. We so at the if you pops or say, Master, advise your husband to find a better woman who is fertile to have children for him. You are wasting his time. In same way near a womb in here. Every for me the comment no ebe see her. Na so near mo no wo so with their obesa wonfa en to dwa. Efa a sister Seligali private here ne yere and some of the two no fa to dwa e wo too much your comment section send ebe ya the prepare ni betimi akenkan e de amaw e bi am so share video we subscribe say won subscribe ya no like video no also me din e de no na ama obuso a ha na mebe me kwan ama de dwumedie ni esi makramo